Centro Viveiro Ikan Mugis Sucurefun, Posto Administrativo Maliana, Município Bobonaru, dalam prepara ona fini ikan hamutuk rihun sanulu resin 5 atau distribui ba komunidade no grupo aquacultur Sira, nebe i interesse bahagia. Secção Centro Viveiro Ikan Mugis, Celestino Manulaka, ba jornalista Sira Yaknar Fatin tersane informa. Distribuição ne baseia pedido husi komunidade no grupo aquacultur Sira, no fini nebe disponível, compostos de espécies nilamean, kinur, no metan inclui ikan mas. Nia sublina molok apoio equipa Sira se tumba terreno, halo identificação kolam, o fontes B, no apoio ne, depende ba medida kolam nebe presiona kriteria, atau halo aktividade hakiak ikan. Kita agora prepara fini agora ne ia 15.000 pes maka agora rauk ian tangke neba ne ba na 3 sentian ira hakatuna 5 senti o ira ne depende agora ita hela be proposta comunidade pa grupo agricultor Sira nebe maka ia interesse bot pa agricultura kari halo kolam ikan pelea atau obe pedido ka proposta rumah maya be Centro Viveiro Kolam Ikan Mugis para Centro Viveiro preparado e antes ne base ba proposta ne ita halo identificação ba sirne fatin refere kolam ikan hodinu ne ita bele be tecnicamente ne pois fontes bem halunusa kolam ne halunusa para ita hare didiak para ita apoio ikan wanne para nine continuação continue iha label ohin ita fo abam buatne lausai logona hari ikan hakar continuação ne tenga iha por exemplo tina ida ita apoio ikan wan tina no ohin mai ita bahar sasan sirana iha na fatin tamane mahasa principal lima kumana deka agricultur hotu tenga akses aihan ikan kada umakan cara ia potencial nebe maka iha leve be soe balos dei mas ita bene la utilizar para hanya função iha be natural ita bele ha ke ikan bele ita bele ia be família hiraira be emanain hiraira bele konsumi ikan ona. Gestor Centro Viveiro ne aktuir ia tinang hira bakotuk komunidade no grupo Sira ia interesse bot atu hakiak ikan mai be ia tinang ne menos tambah to agora foi em cima pedido ida husi komunidade tambane Centro Viveiro Mugis plano ba oin se halo identificação ba lagoa Sira existe ia município Bobonaru liu ia área rural ne bedoku si área costeira lagoa nebe maka ia comunidade tasik ia fatin neba Sira ia interesse ita pronto atu apoio ikan wan por exemplo 5.000 10.000 ba neba para ba oin ne ita bele be halo activate quality ikan kulete ikan, mas ne depende vai interesse komunikasi, altura lokal hobe, altura hotu para tahu mata sasarne para ia tempo rumah ikan ne bot ona depois ne bene tambah buat lagu ne, itu tengge ia be janeiro usi ikan mana, mas ne fulan 5 nen hitu anse quando bene menos ona, itu bel kulete ona, depende tuir komunidade nebe makan sabe existe ia neba hare kata kebene menus ona exemplo anse be malai lagu atas metan nene ida hanse exemplo ita usi kono bene menus sira hatete anto ita bele be ha halo kwalite ikan wan ida kwalite ikan wan kan hutu be asisti neba ona be CCD hakar be atu be consumo aihan ikan fresco ne bele mosuene mais importante masa ohinene tem que interesse ne importante la libar para activar bele la odiat. Enquanto o governo do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas no Floresta estabelece Centro Viveiro Ikan no princípio, atu hakiak, habot, habarak no distribui produção ikan ba comunidade, no grupo aquacultur Sira e município Bobonaru, inclui município Sira Seluk nebe precisa.